مانان ام که ده روی بری عید قربان کونه صبح چهارشنبه انشاءالله ریایه که ذی الحجه و ده روی بری عید پر ثوابن گله مسلمانان قدر و قیمتی خوی پرن خود تعالی دو قرآن دا آیت پیسوند خواری پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر حدیثه پرد بیشن ام و نهروی بری عیده رید دهان عیده چه عملی صالح تیدا گرگ ایسان بکی گلی مسلمانان عملی صالح گویه هانا جمع خود تعالی بقدر و قیمت دفا نهریان دا ام چه بیشن گلی مسلمانان خود تعالی دو قرآن عظیم دیو والفجر وليال عشر بوا حرمتی و دهریان به خود تعالی دویشه ديو الفجر وليال عشر علماء دبيجن الأيام العشر والدهريان والدهي ذي الحجة خذ تعالى بسوند خار بقدر قيمتي والدهريان أنه أمزان بن والدهريان قال لي مسلمانا أجري خوي برن صوابي خوي برن دبي خير أيام الدنيا بيغمبر عليه الصلاة والسلام ایهانا روی گو سر را تنی دنیا دا گشکی ایهانا خیرلی واریانانا گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام واریان دبیجه گلی مسلمانا حدیث اگدن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه تیدا صحابیان را گوت گو واد دهریان دا عملی صالح تیدا الجم خود تعالى پر بقیمتن صحابيان قو يا رسول الله حتى الجهاد تيزا ما استرتره قو الجهاد تيزا ألم يك هر جهاد بمالي خواه وبنفسي خواه فنقر وطني دسر في رالي الخي عمل الصالح دفا دهان دا چيه قال لي مسلمانا قرآن تيدا بخوني عمل الصالح خوشه روجيه هين خوشه ذكري خود تعالى هن خوشه صدقنا او ناجي خوشن الفيديو ما تشكري ان شاء الله سر ذي الحجة الفيديو تيدي ان شاء الله دقني ماذا ما بلا كري ان شاء الله صوابي فاد دهريان ما تيدا قوتيه بس امنهاد في فيديو خدا عم دخوازن دورغه هين بيلي بكن هين فرا بكن لانه فيديو نهاد دركات ملت پر قداري ناكي عم دخوازن كم به معنا بي ملت زلي قداري كي ملت هو بي عجله قداري كي فيديو دريش قداري ناكن اي قرآن اي حديث قداري ناكن اما تشتكي يقول ني جي انسي ربه قداري كن شقوا سيدريش به فخذ تعالى ما يصلح بكي ام ديفيجن ان شاء الله فات دهريان دا چه عملي صالح جلسه ام بكن نها ابتدا كيف هرا شوري بكنا ان شاء الله دو خطبي خدا وعزي خدا يمكن دبيجن حديثنا عندك دبيجن بمعنى فايدة بملات قشكي جي بي فيديو انسان بلاكي فيديو تقنين ماذا هي ان شاء الله مسار شوري كري والدهريان دا اخيرا خبلاكن برا ملات قش سواب زانبه وياك بقري اجري خاج مرة اجري خاج وري ان شاء الله يعني فحرمتي والدهريان برن پر انسان تيدا غفلتنا جاران نبيستنا انه فادهي بري ذي الحجة بيغمبر عليه الصلاة والسلام قال كريه قرآن دا حتى خذ تعالى والفجر وليال عشر بحرمتي فادهريان بخذ تعالى بي سوند خاري واتقو خذ تعالى تشتكي سوند خوي بي معنى ام بالي خواه دقاتي خواه بيدن انه معنى خواه فايا تشتكي بري دقار ليه پر تشتكي بقيمتها جم خود تعالى حتى خود تعالى بيسون خارية وبيغمبر عليه الصلاة والسلام أقول حديث خود بخير أيام الدنيا ريقو تورا خير لي دو دنيا دا فاريانا قال لي مسلمان حديث كدن دا بيغمبر عليه الصلاة والسلام دي عملي صالح دفا دهريان دا تشتك ناقيك تعملي صالح قلت عملي صالح فات دهريانا بكي فزيلتي خوي برا صوابي خوي برا ناقيكي ترو ناق نبيني فات دهريان قال لي مسلمان
حتی صحابیان گو یا رسول الله جهاد جی ناگی، گو جهاد جی ناگی کی. یعنی یک هر جهاده گو مالی خواب نفسی خواه شهید بکوه هنگا باید سروی ریه. یعنی و دهان دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی و دهانا پر بقدر و قیمتن. ام تیدا چه بکن گو معنا پی ام سوابه که پر تیدا بستینن. اجری ما تیدا سر گیر را به. تیدا ایه که ام روجی بگرن نهر روجینا انشاءالله. سبادا باش لمیشت به. سبادا ام دست بی بکن انشاءالله. ربنا سعور خواه. سعور خواه بخون روجی خواه بگرن. لأنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی الصيام والقرآن يشفعان ضحرتشتي دفا دهان دانا. الصيام والقرآن صيام روجية قرآن شفاعتج إنسيرا ذكر قيامته شفاعتج إنسيرا ذكر روجي تقرت شفاعته تشترى ذكر پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيجي كروكا تاني روجي بگره بوی خود تعالی ما بینی و جهنم بینی فیده که چید که فیده که عرده ده حتی عزمان دوی ونج ما ود خونه اما پر دوره گوت رو که تنه روجی بگری خود تعالی ما بینی تو جهنم بینی فیده که عرض و عزمانان چید که سبحان الله و رو که ولی و روی معلومه بقدر و قیمت وروي معلمة قو خذ التعالم بيسون خاري والفجر وليال عشر يفاريان بقري صوابي خوي برا قال لي مسلمانا أجري خوي برا لأنه بيغمبر عليه الصلاة والسلام دبي روي برا خير لي الدنيا يدا فادهان قال لي مسلمانا دبي حتى الصحابيان قلت ما أودي هان دكشان للدنيا ما هيدا صالة يعني ده كجان جيك ده ذي الحجة تقول ما قدر قيمتك بدايكي تيدا روجي دقرت ما تقول بيغمبر عليه الصلاة والسلام تيدا بيجن فرونا برب قدر قيمة الصحابين قام تيدا بيجن يا رسول الله فأكثروا فيهن قلت تيدا تهليل والتسبيح والتحميد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر في ذكري دفا دهان دا پر بيجن قال لي مسلمانا في ذكري دفا دهان دا ام پر بيجن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ووصية شرطة بيغمبر عليه الصلاة والسلام لأنه ذكرى الجمع خدا تعالى نيفي تراتكي ذكرى دور عرشي خدا تعالى دي زيفر نيفي تدبيشي ذكرى قلت بيجي قني دادواشن بني بلغي داران قواتي دادواشن واتي بلغي داران دكافن تفي ذكري بيجي قني تجداد كافن خدا تعالى نعافتك ما قفت دهان دا روجي شفاعتك يسيراتك روجي تدري آري جحنم يدخي ذكر الديان ايتش الديان عمل الصالح قوام تيدا بقن قرآن تيدا پر بخونن قال لي مسلمانا قو اي كان دفا دهان دا ختمك خوابك پر صوابا قال لي مسلمانا ان شاء الله دفا دهان دا قال اقول چه ذكري قو انسان بكي چه عملي صالح تيدا بكي ام سرد بيجنا ان شاء الله ما قلت فات هنا دا پر قدر قيمة تشتهي كي ما قول روجية ايه ديان قرآن تيدا پر بخونن هنا كانت دبي قرآن النظانا ام تيدا تشبكن ما قول في ذكري بيجن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يانجي قل هو الله أحد سورة الإخلاص إخلاص سورة سه الرؤية تكون چقوس خطر بخونه چقوس خطر کانی یعنی یکی کانی دهان کانی صدی کانی هزاری کانی برا دهان دا زمانی تا دوم ذکری خود تعالی به لانه نفس تا تسبیحه نفس تا اجرش تا ریاض مشتبه قوات قرآن جدوی تا درد که گو اگر هر حرفك ده صوابن دوی دهان دا هر یک به هزارانه خود تعالی فضل و کرامته خواه پرن رونا هنا هدیه نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی خود تعالی هدیه چیکنج امت محمد را رونا معلومه وانیتن بی گونه معافبن
امگی گناه کارن کسی گو گناه خود تنه خود تعالی رونا ونی قدر و قیمت در خستنه بی انسان گناه کاری بینی مگولی راستات روک دی خروجی گرد دیدا قرآن خواند دیدا استغفار کرد بی خود تعالی گناه بی عافو که دبی انسان هبن نزان القرآن بخونن دیدا چه بکن ذکر خود تعالی پر بکن و اخلاص سوره سی پر بخونن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وای چه قوسی کنی بخونه او ذکر خود تعالی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ویجی تیدا ایسان بیجه گلی مسلمانا عمل صالح تیدا پر بقدر و قیمته دفادا ان شاء الله خود تعالی بقسمت مکی آدنه گو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه انسان صدقه که خود روی صدقه که خود درخه ولو میلیونک بو ولو نانك بو ولو شي فاك تاكر سعنك بجيراني خده لأنه بيخنبر عليه الصلاة والسلام برا خرجو يا عائشة قلت شي فكر برا آفك يا خويا زيادة به جيراني خده إنسان دفار روي معلوم دا چش دست إسين دركت إسان بكي سعنك شيف درخه فقيرك يتيمكي ونا جم خنام بكه صدقاك خدرخه دبالي خواكا بینی پروگرامك خواهیرو دینه از که روی نانکی درخمه روی تشتکی بکمه 5 میلیون درخمه روی کیفی انسانکی خوش بکمه دفات دهان دا انسان عمل الصالح دینه پیش چاوی خواه گلی مسلمانا ما قول صدقه تیدا لانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی صدقه ری قیامت دبی اثر گیان رامه وقتی قول انسان دا آیتا كده خد تعالى بيجي وقت يقدم مرنا لقيامة إنسان بيجي رب ارجعوني يا رب تمفاجئ دنياي لعلي أتصدق بلكي أصدقك خبدم ولما بيتشرى نقو أفاجر ما دنياي نمي بكم دي بري نمي قلت صدقه لأنه ويتشرى وقت يقول أجري صدقه دي ري قيامته ويا رب أفاجر مصدقاك صدقه أجري خوي بره دفار روی معلومه هنا زیده گلی مسلمانان انسان کنه روی نانه که خود درخه روی فقیره که جمع خود نیم بکه یعنی چی انسان دست ایسین در کت دفار دهان دا انسان بکه انشاءالله آمین خود تعالی گونه مگیان عفو مغفرت بکه و دهان دا یعنی چه عملی صالح انسان بکه رنده گلی مسلمانان مگو قرآن روجي تيدا بقري إجا تشجدنه سنة بيخنبر عليه الصلاة والسلام تكبير يقول إنسان دون ميت بيشي دفا دهان دا تكبير المطلق أنه سربستي جسبا سبيدا دس بيتك إن شاء الله تكبيره خر بيجه صحابي دمشين وخد قوت فدهان دا ويما نعم زقاق مش ويفا بيبود لبيه صحابين جمعوا نورمال بدقيشنا هفده دقوا الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حمد خديرة إنه عم جانا في الروي معلوم حمد خديرة في الروي معلوم الجمع خدير تعالى صحابين بهفرة دقوت زقاق الهفرة صادن إلى هفرة صهاتن دقوتن اتشقوا السنة بيخمر عليه الصلاة والسلام ما دار ضائية وأم بيجن وخلق دالغان ما بكي ويفونا دين بنا بيخمبر جي دبي ذكري خدا تعالى مخرب بيجا حتى ملاد بيقو دين بيه إنسان مؤمن إيه صالح إيه سنتي بيخمبر عليه الصلاة والسلام فعم كري قو جيشنا هفد تكبيران بيجن تكبيران دفروي معلوم دا بيجن قال لي مثلا السبا دا داس بيتكي إن شاء الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وتكبيرنا ونهرنا سربستن بيجن حتى ريطالي عيده تكبير سوابي أخوي برن قال لي مسلمان ذكري خود تعالى تيدا ماقو أمبر بيجن إن شاء الله نافلان تيدا أمبر بكن إن شاء الله سبي رابوين نمي أخوي سبي جمعات كر قاسي كاني إنسان 4 وقتان دبي إنسانك مغربا نكونه لأنه بروجية 4 وقت نمي خو جمعات بكى أجري خوي برة صلاة الضحى نمي قوش لغي
رو هلات نيف ساعتك در باسبو 40 دقيقة در باسبو رب 4 ركعتك خبكه دبي خدای تعالى حديثي قدسي بيجي عبد من روی 4 ركعتاش مرة بكى قو از باري تي وين ريك جراكم يعني وقت يقول إنسانك رابو السبيدة رابو دست بيكر ذكري خدای تعالى دست بيكر نمي أمر خدای تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من إنسان وجن شاكري بيج مرة عبادته بكي وقت يقول ربي خرى عبادت كر خدای تعالى جوار رويته جي خير وبركتي كي سقنتي ويرك جشتر الراكية تويرك سقنتيان نابيني شرا لأنه تذكري خدای تعالى دست بيكري قال لي مسلمان فالري حقيقي ما أقول ري شاتنا كإنسان بيجي پر إنسان جي هنا ما پر شورنا خراب بيستنجي پر شورانج دافنا ماجي براور بيجن ما بين موالوا محكمة كي الجم خدای تعالى أما حق خواجهم بستنا أو إنساني قشوري خراب دافنا ما أو إنساني يازي خراب جمرة ياز مشتكن أو يازي شد بيجن لأنه أبو لهب هبو زمان پیغمبر دوی زمانی ماذا أبو لهب پرن وأبو لهب پرن میرا گوتی ما قلنا فلان پر بكن إن شاء الله نمي قوش لغي بكن صلاة الضحى بيراد بيجن درو هلات بنيف ساعتك 40 دقيقة در بصورة ب 4 ركعات خودك تنمي نيفرو كر زيادة بك نمي أخوي نيفرو قادية بيراد 4 ركعات 10 ركعات خو زيادة بك عصر ورقا مغرب ورقا قاسي كاني نافلان زيادة بك إن شاء الله ايدنا قو خدای تعالى انتظا ام پر بيجن ذكري خدای تعالى ما قو تكبيرا ذكري خدای تعالى قرآن و تشتي قو خدای تعالى جي حزدك الفاد هاندا فخدای تعالى جما جيان قبول بك إن شاء الله جما جيان قبول بك قنا ما جيان عافو مغفرت بك ما بك او انسان قوات دهريان دا ذكري ربي خداد كافي لانه وقت خدای تعالى گور تا دیبنه تگور خدای دمشی تحزدکی خودش تحزبکی خدای تعالی العزمان باندکی دبی یا جبريل مش فلين كس حز كرجي حزبك جبريل تحزدك جبريل العزمان باندك ملائكة تحزدكن ملائكة العرضه باندكن چی انسان رو عرضه حز کرنی تد كفه دلی انساني مؤمن این منافق هی جي انسان حزناكه این منافق هیچ انسانی گوشیرت خیره لید که جی حزناکه لانه دوم دخوازه پیسی خدا هر که ناخوازه که شیرت که لیه بکه گوه پیسی خواه بترکینی لانه قوم ملت بره پر انبیاء دگوتن یا قومی چرا ونجا این هانا گوشیرت اندکن ون حزناکن قال لك انسان هذا دبر ري خدا تعالى ما ايش هو كاسي ناينه ملت جي حزكه بس وچای گوز شیرت اندکه رندید بیجه خیرات بیجه تشتی گو ملت که شاش گو مارا دبیجه هیچ دنیا او ملت اگی قارشی وی درکت دبی حتی یکی کافر زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسلمان بو هات جنب پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله او جی بینی مختار محله که بو مسلمان بو پیغمبر گو ورا خود تالدی و پرده که گو ملت خوشوی داد گو صرف لینکس شد بیشن این ورا نگوتی فهم مسلمان بیه گو والله انسان که رنده زوره باقله فلانه بیوانه گو مسلمان بی گو والله پیس می باوی خوی پیس بو اوی پیس بو فلان بو لو انها گو رنده چرا گو پیس لانه مسلمان بو انسان جنها گو یکی ری خدا تعالی نه ری گو دخوازه رندی نه ملتا بلاکه تشتي جو خرابي ملت دكي دي ملت وا خرابة إنسان قدافي ويقال لي مسلمان فيا ربي أمس بخاطري تتكلم أمرياتي حق ربنا ملت تكنا وبي أجر وبي أم تشتكيش كسي بخاصن يا ربي لأنه زمان بيغمبر عليه الصلاة والسلام عتبة كري أبو لهب پر داویتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاش خبری پیش پیغمبر را دوودن پیغمبر دگو از ایمان تا ناکم و شوری پیش سر پیغمبر دکرن پیغمبر اینا تعمجی ندی گو اللهم صلت علیه کلبا من کلابک گو یا ربی جم خدا تکوچ که جیرا بشینی ای حیوان که جیرا بشینی گو عتبه وچه چو تجارت چو بری
در کتج مکه گو ایوار بو که را کبنه گو حرس عسکر خداینا دور خواه گو داره دعای پیغمبر قبول دبن تشتک تیم مدگره نظر گو دعا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حرس خو عسکر خداینا دور خواه اوش دورتی عسکران در راکت گو خدای تعالی شینی کچ که شیرک جیراشان گو شیر شاهات گیب بین کرن تعدا کسی ندا هات ایهانی خبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی عتبه کره ابو لهبو به استیوی کرد او فتسان و کاش در واکر فیا ربی گو ایهانی داوی مجی امجی سبی خاطری تتکن تدفاع ما بك یا ربی یعنی انسان گو سر ری خدای تعالی و ری پیغمبر بو که زوربونه بی بیسه و خدای تعالی گوتی ولی من ولی مکیه ایهانی گوش خدای حز دکه ایهانی خیره بلاد که ایهانی گو عمل صالح دکه پی خدای جی حز بکه دبی گو کسک نیزکه وی ببه او مرة دعویت که خدای تعالی دبی اکی کانه هم بری خدای تعالی بسکنه ام وگرنه وده معلوم فخدای تعالی مجواد دهان محروم نکه لانه ام دنیر هنک ریاضی خرابش مرة ریاض مشتکنه لو ما ام و آواند بیجنه و شورانا ما کرن حدیثانا گوتن شورا ما گیش که انو سر خدای تعالی نه و ده روی معلوم قرآن تکبیران صدقان ذکر خدای تعالی نافلان پر بکن و خدای تعالی ما گیان قبول بکه و انسان خراب پیس در مخه فخدای تعالی في جمعات ما گیان راضی به انشاءالله علما گدارید کری ایهانی دخوازه و عملی صالح بکه بر خدای تعالی وره اید خوازه و دهان دا توبه بکه گناه مگیش کان هنه پی گناه خو عاف بن فخدای تعالی یا ربی بحرمتی و دهی پیش ما تو گناه معاف کی تو مسری حق شاش نکی و انسان پیسی خراب یا ربی تو دوره مخی تو بلاک جور راونی یا ربی و ایهان داوی حبیبت محمد علیه الصلاة والسلام قرف و دالغان بریان دکه بسنتی تدکه بسنة پیغمبری تدکی علیه الصلاة والسلام یا ربی تر رابانا وی که قدر و قیمتی حبیبی خواه حتی باوی من رو که دگو یک هبو دگو ریوه هاشد بنگی مدانه حتی فقصتا 20 سالان برای باوی من مرا دگو دوم وین دیگر قرف بری پیغمبر علیه الصلاة والسلام دکره او سنتی گویسیم بر دایسه بخاطری پیغمبر علیه الصلاة والسلام گو چو جم خوجه خواه گو خوجه گو والله دوم یک وانی مراد بیجه اگولاو گوه قرو که یکی گوهان ری خواه بینی میخوان و راستواره ما که کده هر ری ما قیر ری یکی گو بوی خود تنانه اون سبی خاطری پیغمبر علیه الصلاة والسلام بردانه والله گو زمانک نچو حبک دبن نگان دهات نساغی خراب ای قانسیر ای هانه پیس سرطان دبن نگان ده چکر خود تعالی انسانی گو دالغان و شوران باوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر حبیبی خود تعالی نه گو کسک جبر پیغمبر و نقحره و خود تعالی بلا و مصیبت بشنج و انسان ره فیا ربی تمسر حق شاش نکی تو گناه مگان عفو مغفرت بکی والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خد تعالج مجان راضي به قلنا مجان عافو مغفرت بك مجبر روي محروم نكي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.